Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Henyo Trap Youth Council West Khasi Hills District mendakas ngi ka South Tarik Risau arjar arpesau hapo kejengalam usamla lumlang khars imli President bat samla Dista Berlin Wanyang Vice President bat samla Los Bingnel Lingkhoy Secretary ha kejinon lang kiwe kinong yalam bat gidekot kalayo bane kendo UMP ke Shillong Parliamentary Seat u Dr. Ricky AJ Singkon Haryang do ban pensgo hau halor ki surok bakong san hapo ka West Khasi Hills District. Kini ki surok ki kentup ke jing sakut ke surok na Mouthir, Shakir Shai, hadu Assam dekat Tulin, ka baki padba ki kwa, ka surok Tulin, ni Intermediate Road, na Mau Shaduk Kulang, Tulin na Nongston Shaduk Mau Kerwat, Tulin na Nongston Shasopian, bat ki jing sakut ki surok PMGSY hapo ka West Khasi Hills, ya ka balapha dekat tanat PWD, bat kiwe di. Shushu laong banakaliang u Dr. Ricky AJ Singkon MP ke Shillong Parliamentary Seat ula kular ba un sabu ban perkhat bat ban le ke badan kam. Nakaliang kaseng HYC West Khasi Hills District ke kit bokit riang ye UMP banang yo ya kemat ke bakot bakhya banang la ban Shakri ye ke Jaj Benriu kamtam ban pensngo ye kimat ke Jaj Benriu kum ke ILP bat ke tien khasi ban skam ke Jaj Benriu khasi. HYC Henyo Trap Youth Council West Khasi Hills District hagan kasi pamtang ilayo ban ya kendu ya Dr. Ricky AJ Singkon ibolong MP jong ka Shillong ka jongi kumjur nilai kendu ya baaden milar semat ibadai semat ibadai Presiden jong ka WPP kalau kimat jong ka dong ka than ka jongi hakijing ya kendu jongi ba Dr. Ricky kalong kawai kalong halor ka jing halor ka kawai kamat kalong ba hadin bang yoi bagan ka surok kiswan kadai tang hadu ka bakut tang hadu Mouthir nam ta fiswan jongan ka Tulin na nosoin harampai berkajing kuat ke jongi long de sedang no saksikan face nang bakan nong kajing kertu ya kadong ka than ke jongi ya ko jong West Khasi Hills District tindak liang jong iru ila ular ban simpia nam ta kene jing kuat jongi nang bangin yo no sa ya saksikan face kan nong kajing kertu nam tai ba berkepaar kelong kajing kenduk ke jongi halor ba ban teng ya ke intermediate lane lan ka Tulin nadu namo chadu kulang kumbang ilayo ya ka benta ba fer ilayo jutular nadi formen sua ba ni afterman ya kata surok hadu menta ba kade ban yo no sana pateng na namo na mangi kani ka ba tre menta ka kud hadu mo di nadu mo kulang kata kade jeng kerpat ka jongi bat ka ba lai ka bangi kerpat kalong ban penyo no ya ka Tulin ban connect na ka West Khasi Hills District syaka South West Khasi Hills District kamu na no sen chamo kurwat ngi ka don ka tu ka intermediate lane ka ba tre menta kalong ka ban Malaysia ke Malaysia wak kaji. Mereka jeng kuat ke jongi kalong ba kade bandon ka Tulin na ka connection na ka district kemud nanosoin sama kurwat kata kalong ke jeng kerpat ke jongi yi. Bar kawai kalong bangi ke jeng kenduk ke jongi yi ba dapi pet nanong kasen dapiat hanong knum kala kamjan nanong kasen sya jaido sya kendro sya nong knum ban ya wan yat nanosoin. Jadi tore suruh ngi bagi kamiat ya ketika surok kantai kumtangi kerpat ba laknu nui doktor ba ini rap ban penyo no ya ka Tulin dan ka intermediate na nanong kasen hajaido hakendro bat hadu anong knum knang bakan nong gajing kertu ya ki pai ba tam ki nong wan jungok kai percaya ki da kamjan bat kawai kadai ka ba menta kawai ke bangi kenduk long ki surok ni na nongstain Bandung Sopian kalau long kajing le ranyangi ka West Khasi District nilayo kini surok nang ni entai da kajing yarap jong ka sorkar kini hendrai ka ba menta long nanong na Sopian Bandung nongstain kamdan ka surok ko biang ho ni mensuang ilayo benar ta kadon kita kan satre kita ka Tulin rai menta pan ngi ba kam satre ka tre da ka surok ba longkat ka PMGSY tindak yang jungi kerpat ya i ban yarap lem ban penyo kenapa kan long ka jing kerku bat kan long ka jing itnat ya kan sen tau ka jungi kata ka di kerpat jungi barkawe ki PMGSY ni kini ki PMGSY ki bobun ke ban yang jong ka office Pirludi kalau hak syaka tenat ndrai haduk mentakin patre gi bobun hapo nya West Khasi ngamlak banjar nagalian jungi kerpat i ban ya kentur lem bikin diruk nam bagin kami okloi barkawe ka surok kolong nang ni na ruyang hatong hor ngi ba hadu akiabari kalau don kam ka intermediate dikata ka jungi keren ka jungi bat i bangi kerpat balak nu mangi i kadon ka sinot ha ka tonghor ke balang tonghor ka senam arjar laithau dikum tangila don kam ban i ba sarkar pat kentum kre ya ke intermediate naruyang sya tonghor syadu akiabari nam kan long ka jingker kuru ya kate ka thanjing leng ba kini ki surok la dai Dr. Ricky bolong MP jongi ila ban yarap lem kan long kan pun kiuru ya kayo kot jong pajba nya West Khasi District kita ka di jingker pat jang